Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakadona TV umqalibo wale channel. Sacela uchofe ibhathini elibhalwe subscribe uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kule channel yakho ethanda kakhulu iNyakatho TV. Bafowethu nginiphathele iy'ndaba ey'nkulu ey'thinta ubaba uShembe. Bafowethu ake silaleleni nayi intshumayelo la ekubufakazi besihloko lesi engisibhale lapha ngaphandle evidweni. Ngibona ukuthi kuyahambiselana bafowethu. Ngiyathemba ukuthi nizokuthokozela enizokubona evidweni. Ngiyabonga bafowethu, ngicela niyibuke nize niyiqede. Ngiyayibongani. Izinto ey'njengalezi zivamile ukwenzeka futhi uShembe wakhuluma ngazo ukuthi mase iqhamuka kanjena abantu-ke baye bengakhumbuli. Thina kulesi simo esibhekene naso lesi sanamhlanje okuyisona esigcina sesenza singasayi nasey'nkonzweni, ngisithathe ngisibuyisele kwisikhathi sikababamkhulu. Uthi kwake kwenzeka ngelinye ilanga ubabamkhulu ephezu intaba inhlangakazi wahlasela isifo emhlabeni wonke esasibizwa ngovuvatha. Kodwa abantu ababanenhlanhla yokusinda kuleso sifo kwakungamaNazaretha, ngoba bathi uma befika abelungu phezu kwentaba yomhlangano ubabamkhulu befuna ukujova abantu ngaso lesi sifo. Ithi-ke indlamhlathi cha abantu abami laba bami abantwana bajovi. Bese bebuza abelungu bethi ngobani? Athi uShembe ngoba imijovo le namaphilisi kwakhiwa ngobomvu bamandiya. Manje iNazaretha lidla iphilisi, iNazaretha lijovu. Bese bethi abelungu cha Shembe umthetho kahulumeni ukuthi wonke umuntu okhona kuleli zwe ahlolele lesifo futhi asigomele. Uthi uShembe cha abantu abami kulungile, ngizomhlonipha uhulumeni, ngizobagoma, kodwa niyothi ngiphuma ngesango laphaya ngiyobe sengibahlambululile yonke le nto ade ngibafakayo. Kwase-ke kwenziwa-ke lokho. Manje-ke ngikhuluma-ke le nto ngoba ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha uThingo lamakhosazana lake lathuma abafundisi labathuma ezweni laphesheya ukuba beyobheka la uNkulunkulu akafikela khona ezweni laka-Israyeli. Uthi-ke uNkulunkulu uma ekhuluma nabefundisi ogcwensa nomthetho, bathi khona umthetho lo uMadevabungu nomfundisi uNgidi. Uthi abantu abamhambani niyobheka indawo yami ukuthi siyabanjani la engangafikela khona. Abaningi-ke kwabadida lokho ukuthi uShembe usho ukuthini uma ethi indawo yakhe akafikela kuyo, kodwa wayesebayalela-ke. Bahamba-ke laba befundisi baye bafika ezweni la-Israyeli emzini waseJerusalema, igama lawo kuthiwa yiNazaretha. La abantu uma befika khona bathola ukuthi onke amabandla ayekhona lapho ngaleso sikhathi ayengemukelekile ukungena ngaphakathi, kodwa ibandla lamukeleka kwamukelwa bona kuphela ngoba bengamaNazaretha. Even uRebecca Malope wayekhona kulolu hambo benoLucky Dube, babeyingxenye yalolu hambo. Uma befika lapha uRebecca wafika yena wathi ufuna ukubona ithuna likaJesu. Babuza-ke laba bamhlobo bathi uyamazi uJesu? Uthi yena ya ngikhonza yena noma nginamazi ukumbona, kodwa ngiyakholela ukuthi wayeyinkosi nomsindisi yabo bonke abantu. Bathi abamhlophe cha nina kuyena uJesu wena owenu uShembe ose-Afrika. Abantu abazongena la amaNazaretha kuphela okuyibona abakhoza uShembe. Bangena befundisi oNgidi noGcwensa kanye nomthetho kulelo thempeli laseJerusalema. Into-ke ababe uyanayo yileso sikhathi uLucky Dube athatha khona isinqumo sokuba yiNazaretha, wazwathenga ibhiphi esontweni isystem wanikela ngayo ngoba ethola iqiniso ngoShembe ukuthi ubani. uRebecca uthe uma ebuya lapho noma engavumanga ngenhliziyo, kodwa ingoma ayipopha mhlawumbe nizoyikhumbula ethi uyilanga nenyanga nenkwenkwezi.
wayezama ukufakazela inkulumo yabamhlophe ngoShembe kodwa yamehlula ngoba inhliziyo yakhe ayivumanga ukuthi uShembe ngempela uyilokho okushiwo emhlabeni nasezulwini. Kuhamba-ke njengoba sibhekene nalesi sifo ukuthi-ke umunye wabefundisi ngeze ngakuchaza-ke kodwa lokho kodwa khona ngelinye ilanga mhlawumbe niyokuzwa ukukhulunywa ngakho emzini wayigcwele mase kudlule yonke lento. Uthi-ke ngelinye ilanga omunye walabefundisi ekhuluma le nkulumo uthi bathi mabefika lapha phesheya khona umprofeti wamaNdiya owanikwa nje ithuba lokuthi ekhuluma ngoba uyena umprofeti ogade kuleya ndawo. Uthi-ke lo mprofeti maNazaretha ekhuluma nalaba bakithi uthi lo nkulunkulu osesihlalweni e-Afrika usezolishintsha ibhantshi usezohamba emhlabeni. Umnikazi wesihlalo siyasifuna uhlala amdonse ngomjifo useseduze kakhulu. Uthi uma ehamba lo nkulunkulu oyohlala esihlalweni sakhe uthi uyothi uma esehlile ngiyabona khona into eyokwenzeka emhlabeni wonke. Uthi khona isifo esiyovuka emhlabeni esiyothathelana ngomoya kodwa lesi sifo lesi abantu abayosinda kusona amaNazaretha kuze kufika isikhathi la khona abantu behlangana benza iminikelo bethi akhandwe kuyiwe kulo nkulunkulu ngoba uyena yedwa onamandla okusinqoba. Manje-ke yonke lento eyenzakala yakho ngithi thina asinalo uvalo ngayo kuphela silalela ilizwi likaJehova ukuthi uthi asenzeni ngasiphi isikhathi. So lesifo esikhona into eyakhulunywa kudala nokuthi ngolungakashintshi ibhantshi ukuthi akekho wayazi ukuthi thobe kuyisifo esikanjani kodwa sesifikile manje. Yakho umnikazi wesonto nje ethe abantu abamhloniphana uhulumeni hayi ukuthi uShembe ngoba ingamehlula lento uyazi ukuthi yena ayikho into yokwehlela amaNazaretha kodwa amaNazaretha uma ezoma ezweni lakhe lokuthi athandaze njengoba ethi awuthandaze endlini. Ngiyedlula-ke lapho mntana enkosi.